licitiramo en pik, licitiramo 2nt, kontrakt 2nt nord, gotovi vzetki, eden v piku, eden v križu, 2 v kari. Imamo 2 dodatna vzetka v kari, če enkrat spustimo, ker mi imamo 8 kar, nasprotnik samo 5. Lovimo pik kralja. Spustimo križa. Še enkrat spustimo križa. Poberemo križa. Poberemo kare. In zadnjič je naš štik v piku.